Tiwi no te rānei I ō rā kei tāmaki makaurau I whakarewa hia I te whakataetai kia kite ake ai ko wai te tino uri o Tangaroa. Mi haro ana te wheako nei mo tētahi tokorua I rā hiritia rawatia e Ngāti Whātua ki ō rā kei me tainui waka a nei rā a tāmatiri mene sprout. O tokihi, tokihi. Koira te karanga irangona ki te whanga ki Okahu I te ata nei mo te whakatū wheratanga o te whakataetai Ultimate Waterman. I te wā tuatahi Ngāti Whātua mihi atu ki wēnei manuhiri tuarangi. Ki ngā toa moana, mō rātou ki te tutaki mai kōai, te tangata whenua kei konei, putanua ki Aotearoa. E waru ngā kai whakataetai I tēnei tau, ai rua o rātau ka aru anō kua kite, kua rongo rānei I ngā āhuatanga o te Māori. And amazing, like just the energy in the boats and the pedal, like everywhere it's really from the locals, you know, like really from the like the ground for the people to us, so it's good energy. That ceremony today out in the water was something really special to me. I'm gonna hold that close to my heart for a very long time, along with my ponamu. He hōnore nui tēnei mō ngā iwi o te rohe nei, te whakatinana I ngā mahi a o tātou tīpuna. Tūhono mai ki te waka haurua, ko eke mai ki rungi I te moana, ko te waka haurua tēnā ko haunui me tō tate nei rangatira hoturoa kē. Ki runga hoki Ngāti Whātua, mātou nei whanaungatangi I Wanganui a Ngāti Whātua me hoturoa tainui rātou nā. Ko te mea nui ma mātou miharo rawa mō nā toa moana ki te tutaki mai ki ngai Māori. I tuku tāonga ki te tokorua hau, hei whakatau I a rāua, hei whakakotahi I a rātau. The mana or the kaha that I felt there with the kapuna and the chief and everyone involved with this ceremony today was very powerful, and I'm very honored to be presented this. I've never been presented something like this ever before. Ka timata te whakataetai heia pōpō ki takapuna, ki reira ka tū te tauwhāinga wakaama. Ko te hia te hunga kai whakataetai, kia tō kihi, te haere o tō rātou waka. Tāmatiri mene sprout, te karere.